Slovenská republika do tohoto obdobia nemala ešte na území Ukrajiny zriadené vízové centrá. Samozrejme musí byť pripravená na snímanie biometrických údajov a keďže podmienky v konzuláte nepostačujú na to, aby sme to snímanie biometrických údajov vyžaduje trošku dlhší čas. Takže aby sme nespôsobovali klientom veľké čakanie, tak to bol hlavný motív, kedy Ministerstvo zahraničných vecí pristúpilo cez výberové konanie, široké výberové konanie k výberu organizácie, ktorá bude tieto služby poskytovať. Firma Pony Express, medzinárodná firma, pobočka so sídlom v Kieve, nemá žiadnu kompetenciu vyjadrovať sa alebo zasahovať do rozhodovacieho procesu. Takže to je iba prijímanie žiadostí a keď bude po rozhodnutí Európskej komisie, že budeme snímať aj biometrické údaje od občanov Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, tak bude snímať aj tieto údaje, ale tým jej kompetencie končia. Odovzdáva potom celú dokumentáciu konzulátu a Pony Express ponúkol veľmi sympatickú cenu za tieto služby. Je to ekvivalent 11 eur v hrivnách, čo zrejme zavážilo pri výbere tejto firmy. No a okrem toho bude ponúkať pomoc všetkým klientom pri vyplňovaní žiadostí, bude poskytovať informácie, aké nevyhnutné dokumenty sú potrebné k podaniu, zaplniť ankety pomôže a potom bude tu sídliť firma, ktorá bude predávať strachovku. No a samozrejme, čo je najdôležitejšia informácia ešte, všetci klienti sa môžu rozhodnúť, tí, ktorí majú vyplnenú elektronickú anketu, či budú podávať vo firme Pony Express, vo vízovom centre alebo na konzuláte. Vízové centrum má широку ponuku, otvorené буде цілий день. Приймаємо з заявниками в нашому візовому центрі і робимо подачу на наступний робочий день. Видачу із консульства теж забираємо самі. І заявник в будь-який зручний час з 9 до 18 зможе отримати свій паспорт у візовому центрі. Або за додаткову оплату ми можемо відправити йому на домашню адресу в будь-який населений пункт України. При подачі ми повідомлятимемо приблизний термін розгляду документів, а після видачі його з консульства зателефонуємо заявнику і повідомимо про готовність паспорта. І наскільки довгий цей термін? 5 робочих днів. 5 робочих днів громадянин вже може мати повністю оформлену собі шенгенську візу. І сьогодні ми отримуємо його з консульства і одразу в той же ж день заявнику повідомляємо, що він може підійти забрати, або повідомимо його, що там доставка буде на наступний робочий день на його домашню адресу, якщо це було вказано при подачі документів. В нас буде 5 працівників, які будуть приймати документи. Вони володіють і словацькою мовою, і українською мовою? мовою? Не всі, але 50% володіють, 50 із них зможе розмовляти словацькою. Дякую. Будь ласка.